17 nda usamanya wadhocha nyuma kwa mitambo ningana wide Mitwaano kwa Athiani abo mambo tebe matoa ana tumatuko by the way tutende abo mana over studio Madam Lydia Tobiwe atwa atakumela twatani seba wadano ne binda ya sanga ngado tona na ndo mwana Reverend Michael Wambua na garo tabie na ke atwa atakumela tunatani seba midenya iye na bawe tina so karibuni sana twasia ladies first Asante. Evikiza mutindi ata nani mugelie kiweo ni na matuko ndoka studio ndo wa shughuli lakini nina ata na ndo wa umonjo inienge ndo wa saa ani muimba kwa I am okay. Alright, tusuni Madam wa Reverend Michael ndiye atua onesa ni kwa watoto wamenana na ladies tuende kwa aume ya wasema men na ndio zilukanzo ya men niweka na sakula basi na watu wanesa ndino thoku na ningine na kete mwetu kesi walawe na no sio muthena no bonde kukoma na ingi ni kwa tio munde ni tukwitha na bindesio kwa mtu yakali tema no izikila mwoka kilawe ne zitu ya tuitungiangia bala maundume na ngekite so you can imagine undume na gap yana nondo you andu matani sio tani za kwanza bindela mali tukutha maitengia ne imono ndu ambe boli ko ndukoni zina mausio mebala mbe mwatwete umombe wazize Madam Lydia no kwenda mbezeka na amozize wa manjata ina ndani ambezi yana ina kanzi ya Athiania sisanya lakini mausio ala mepo mambe ningeli mbingito analenga na makeli tutu yombani te ku kusisema kulyo mo na kumasungi ondo batoneka nikana withie kila bandu pe na kamwana kate udinesa ni twatungi yanesa pya ni kwa tini mwili tomu yati ya maundu mama ubo na uikiu vzelile kwina kiko kima kidi ye cha mundu mwaka kuidia atamangitu ni muume ukedhia mbakanya ma nisume tenza na kindu chila mna kiswania yu kimaundu ni mamisi na suwania na newa chanzinda na chabika mwiso na weda nekulia kila kitu onokwata mundume onaye kitu atagana ona mabeto ukanita kikatuma mundozu oza kibanga atema mundo wendete kidi akita upasa nitauki na dena na misi nitauki na dena na mundo la waku wali tokuita wimo protect ayo katika nuwa umumese nitauki ende katika misi pasa kulinga na wadu wangu misi nili kama dena na toisie na tukatungilila ao ingi ila ndo malea kunena na kulea maleo sila nyama kwani ila makoseania na mande ya kuilela wongoni na wongoni mateko sila nyama kwani mambo ala mengoni sio nimesobiga bandu makati out of control sangu ke vya mundu na frustration ni stress na mambo mangina tio bebe mokano usomete yolo aka kwanza mundu mukakupike yote la mundu umeko kwake yu iwezu kuweka akaisa chao mbona kwa na niyo kitu mitutinda tuitungile lai patio ndo munene utasolviwa adubekalite ende manena nye na yu kitu michuno choki mabinda mangi yaro chumu kukosewa webindia na womundu nake ona wonge abindia ayona na advantage ayika ngulu zaidi kana nokumweka na kana nokweka sinduite nziona ena ngulu na nyoto wasia kile binda undu wethe wa bini wa musi andu mekalendi masilane makulanye ni chaukina thina wiko uneke na kuiko uneke nikana withie ni masi ya kwisovika bandu bubo thatu mwingi na wo nundu bubo thatu bathoku na bana nga musi uzupio you ona wa thata yune na mundu la guthukizia umbethukizia amanyeki udhatu mwingi wa ufikia kweka sindu taisu nduku wana nga musisu kapingia pio nundu nuomesia mundu waku pengine wa mua etha ni nya siana isu isi yakosa inya etha ni tha siana ni wa mweka nya o ne mona zila nyama kwani na wewe kwa nomba withie baikeni lakini apart from that
Ethani wako na kiko chu na kutuka mwoni wa serikali polisi ni kuosa yu hithio mwene wa umia kana ni wa inya na kuwa kwa twa serikali wobwa ile tha mwina ciana cienu citwika pathei pa imu kamatinya ukamatethecia yu hithio kuku yu utisa kwika maundu apo yu wa muso india ya asira ni asara ola asira no yitha mundu la mwe munupio ni mundu la wisio control wile yake nikana withienda neka uthuku na nena nai ibinda lila wino thatu ngoni kwa andu maule o thatu na wako se wana maima na mwikala nyembo mwili yoko seana ono wako se wapa nene betata olo thatu na nduka omisie mundu omisie mundu pia mundu no wa serikali nayo ni kukosi atua na serikali ndi mana wiko se twata nundu nayo nyina ninya ATA pena mawala nyola makwikata mausila nyandu makoseana yukulia uleye kwiko unike kwa andu be maule o thatu na andu mabundisia kunenanya nela kwetha no mabicho kuumisi kumando andu be usuluhisha ngari ke bandu bakukita karibu sana madam Lydia. Asante. No ni chandio baini aniongela nasie azuma iko aweta I think pia bena rate nene ya andu kutumia ndawa cia kulevya I think si dawa cia kulevya and especially alama news abangi ni prezi andu mama nyo bangi ubika bandu kethia ndwina ile emotional control wa thata ni kethia ni wausu cia ndwina second thought ondo chokone na ugokeka no mundu aziani wezene kuwa mundu ukwakichwalize kula kuwa oba I think pia ndawa ya ndume utumia izo ndawa cia kulevya tabangi bagi ngene na manyuza hii akina cocaine ni bika bandu ketha ni cia affect judgment ya mundu ondo bika bandu ketha ni kwezilio thuku lakini mundu ukautungia ne ogwo ukabinduka akili uketha ndo amayu at that moment ilo that it ndwina opportunity kana binya wa kwitunga ndwina self control akili yaku ezilia one way then generally ukenda ndwina self control na juu in my opinion nikingi kituma wandu meka zindu imwe taisu nondo ona mundu very normal na wina their normal senses ata influence it ni kindu kingi kokile kibanga ute mange mundu muthemba ucio uketha wate manga tambui kana tangu kwa kana to kwa yangu I mean mundu normal tila hizi kweko nondo na wate mundu yabe wiko telema lakini yando la mena influence ya baki maitelema utema anoga ende no tema wewe thingi beona pia bevozu ndawa izu na uimu wa muthemba ni Ataalamu mwidigisela ni na nthini wa mitambo muthini wa umundi ni asante kwa alamu tu ya mwende na ulika nthini shabikita abo basti kila mpole aite nthini ngalikosea kayole so weto tusembete imwa discussion imbigane sapio akina Simba wa mi aite itole katu hivo kina Jackson aite tukwa jenesanga lakosea mulilongo makule ino mambia kuka nundu Ataalamu meba masini ya dhiacha dhiki kuka dhiwa wika oka ilo matana no wekuwa mpole ya Ivan Skaleb ngwaninye iwe ndiye kwanza wivongwa umana kangiluni akazatewa misingi ni hata inioba Nairobi alike misingi ni waifeta wa Lilian Bernard wagetina undema Athiani FM makule na zayuni mabingu ye bora mwikagulia o alamu kula ziagila ibina maa kawaida mutiso munini eka na wanakiata aka na mwongeli munene eka na wanakiata asuli makulu tuwa ilesi na tuwa weta kana undola wethia isimbilie niyolosa no kamana na undo ukwekana na yo agila kengini tetea akamunonga zeloke omundo ikuya ai mwongeli wakuni munene wali tapoisiza niwe wata mundume nundu wakuitha niwe munini ba imwongeli munene so makulazuma munene atumia wara tafadhali tu twekane na mono ikule yuwe serious ikule lao kwenda okay kutegyo nayo Frango Munyoke itengenesia ta yasu ni ngaliwosia nyamira ni moko tenesange singama cho tatu raha kasa nimeingia ndani mini ya niba studio kanaenzi ni wa mondo tuambo kunenga time Rajab Rashid akasia Shanzu Mombasa tuko ndani Kadhuko Philip ona kia katia tuko tenesa masiku atini Ataalamu asume ba studio lafu mbiki ya kamaga pita mwambini ngunenga badaye ndau manyama ukolio ala mebo masikedi ata yasu muno eto wakamana kangiloni Dhuku Philip nako na jakisumbua kasa tulikita yemwe
Mase ya Ataalamu asuka na bangi uituma mondo ayika kendo te kwenda gala kiboneka na wona mondo ayisa kwa kitendo ta chu edha amu yetene kuika ondosu su eta wa Christina Msoki James akasia tebamwe mitamboni ya Athiani FM pogi wando masi ailoko na mondo aikoa pastor withia wendo wa bangi kuma tenegana ka kuika nae nene sino gwa katika misiba mundu kila sema mana akuya ainanga kuwa kana kuya no sawa kuya no sawa no wezi ti sawa mbango lawe na no medo ina mayeka ala esa boka akuwa wa okiwa ndo maza aina natinda hiyo muka akamua aina natinda akiwa muka akamweka 1 2 3 ndio sema thembo sino go the red flag katika Mitwaano actually isianga onapate Mitwaano mundu wonde authority ngakwika ni wile kutavya authorities either ukambio umusi ukatavya andu kamenganya nuko kalaimbia kambua ani ngwenda mumandi kana mumukanye mutezenya nikiara no waiwe kana pia ka report yo kwa polisi kana chao ni kana ketu aka questioniwa ni kana kama na mundu tiwa undu kumosa akakanya kwitene nduka hapo these andu wengi mesa akumi gometha mabutheisi okela saati wangu ngakuwa ngakwika mundu abika level ya ku threaten ati once with ya nitakiko ki ukwenda kwa unucio ukatabio andu maku uka report ukoibiwa na pia akakanya kwitene Ndaba mene kule iba ya shabiki waite Motiso wa mume wake niwe konzete mdemba wale hiyo akulite ni kawaida kweli nondo ya Motiso wa mume ni mwasana niwe konzete design yesu na akasia amweka alimuno akulite masi nifanye nini ndio tumuote situ yake kwa mwede kulete nada tumendeta zunguna ngizeli kwa madam Lydia ndio ina miona tumendeta zunguna ngizeli nami manzi yake kamba yambaye so akulete ekeata okay obina akulete Motiso we kumbe tu mdemba wale hiyo ni kawaida hiyo andisi analama yetu bila maisongia ni idia kaka na ni yaume ngoni ndia kumani ya Motiso mwe konzi ndio kama Lydia ndio kumani ya mwe konzi eti basi ndo bwana kana lakini ngoni kitakuwa naona pasa wao uzizi yuona ni waka naye watu wakwendego kuma wala jetu ikana tu hapo mani ya mwe konzi acha ni mzizi azongie nayo na kiamzo mzizi alizongie lakini okay hata nazongia ndo ni wao ndio tutendezia bai uno dieze I mean isi moto kitakuwa by the way ibo the story ukwiga so tuzona kwa seni ugoka na ndi kutuile kana ndi kuli concert wona we ainena na yaseni wa mume ni sindi kwa ati ni wa mundungi yaseni wa mume meaning is ibo concert Mitiso baby ndange twazo mai stories ya Mitiso okay be saya ngome stories ya ngome jao but I need the truth ne kana don't want on the matane ne wasa ona Mitiso ndi ya nene ya ndo on the T uniform ndo izakwazi ya kila mundu bendi 6 inches kana ni 5 inches kilichama the boss ado ni tofauti we amawe the anika kube angeni kaza anika no ne katheke mudemba mi jula ndo adomombe na wasoma wakunikilo na mitandao ne mazia ni rejea from certain centimeters na be the longest known I think mazia the longest known around up to 7 point something centimeters kwa meme hiyo magwita na ngiwe amo normal meiwe lakini the point ni be possibility anondo azia ni mwasa pia onawazia okay beba la niende tena story no ienda vile onawazia ndo naturally and wala aasa with the time ni mebe ndo mekumba yini ndo linga nisha Matizo na physical
appearance ya andu ni wona ndio ingi azaba ndu ya mambendete ba beta ba yo dunia si umwana omurizo wazabite rondo maza baona akekota akegumo ba na kitu eto asiambeni nundu igitu yomba andu ngai no watumbie twe tofauti ona ume mombe to no ngai me tofauti alaza ni ngai wombie meaza ala gube ni ngai wombie mea gube yuwe mundu mukawa towe mundu ume wethia ni mwaza ekotete ta iyuta wa mamo ningeto mana ondo kwekana na mundu waku nundu ndumotila Uzule yako uziola iyo yaku no umanyondo bala we za ukabika nundu wagira yonde ni ukwita you mailo kweleana na mume olondo meka ana meko na maundu monde kana ithenda na umea lakini twimwe I mean ndio ndu wekana na uzi wake ndadila ningi adila hizo story ingi you manyondo ku survive hizo ni opinion yako asa no tukimana kindu kana ye ndo na masi ona tsangi wa place wangu siasiano sio nditisi ndambo kwa ona ndo kawaida waka na ume tisi ya wedi hapo amuzi achake no kikumbeto baini na zino zambo kwa usino ndo toneka pe possibility wa mundu kwedi yao pe ona bent yo bandu na no design kwa kwanza kwenda kwa kama tu kama manda asume bent mundu memo so apambane na hali kana so you the best thing ni ama ni mundu wake ama ni mundu wake nesa mekalanye nesa au le buya sometimes with no buya maybe no baiki batokanyo no buya no ndo ni kindu abnormal kana ewa story nduka kana maisha maku gwati ya story wewa aye mundu si waku no mundu we kawaida no mundu musio mania ni onake get time muzo yani mami nozo yani amukembwa na maisha masio right nanji ene mama kulala yimwambese utoma wona mutiso wakwe wa design isundu kana toko ngona kuwa to awa yake ndo itamudemboswe enda tu pambane na hali ndo kana to semba kana wambiyo mulenga anawambiyo muhanya kana bomuma aliwazi hawakwaza pita za kuona kuwa pana isuni hakuna akatiwa wayombie so unapambana acha limaze aliatangazite na wako hivi ibadilazi na tupome tukube ika jaribu by the way atatangaze atuna nikale ndokuma luganza lakini zinizo zikika lakini pia ndoki yotangazite ando magenda uyuze ndimone kana uko weta wani bwo mama na aposo we bana wendwisi no tandoma we abe amome me asokethia mundu zun ainiwe kia wangome ni usiku mundu taona mundu ngoma na wendego munone kuikuwa na mundu wa mudembo so tia ebe ndunge kwa lakini enda unacho kiki ngome ngome zio ni myamba hivi ai na ikila waba ikawenda kitali kana yani mundu ekwana ni wendi uzu agwendo yikwe kata usoma balabe mundu zakili ngizi ni aya shabiki ungi aibone ngome na ekiwa kibu baba chi ya netembe nebyo tutaibu ya kibisi wa Kristina akasege beti kitinda udiko bateki tumi na tiki lonje peja wapena dena mwa masi give dikita beti nondo ningi alama ndako maendo na itumizio I mean noto nyakwe ya godi to mume bateki tumi lakini moga ukadhani wese nene mundu no mundu ndogelo wendete kwenye bateki tumi ni wa bindamane ya ume akatu iwoka ndio kila so nendeta no kandi karete yaka muno plus pia po anuma ndo ko nondo nokubisinya ai ndio akamukenge na isio tena asia wendo nusu mwejazi ya mituki tena asia enda ndete wendo asia enda akwo kuthikwo ndio na ne uthuku ya nespekao nondo no uthia kaketio nya akwano kwa ndo pia nuisia tuno andu ya ni tamo mwana agwinda nenete kwa tawenda kwa seo wona ikulio boti na nete bana nenete kwa seo ba no to andi aba madina mebota wanono mepute dai nikindo jomo konzani so for me kindo jambe no ilo mukule edani wewe atemu ya nene mukakuti naendete ko edati wendo ndo tukwezila sia no mukulia edani ndo maanisha wona okay voice timu ya nene kuthi kukwa amjao kwa mukakuti ko kana wethi ate ubona haya Simon sisemi kitu Simon akasia na nitaki kosia mistrust katika Mitwaano many things mistrust because wise no bingi muno praise azunguma asia be statement ya azungu ya asia ai trust is earned you earn trust
you cannot force me to trust you. Ni out of and you trusting that way, by the way. You know mana out of our interactions. Ni one kata either go trust you kana le go trust depending on kana we mondo keep your word. And there was ya no we can be is because you mistrust. And there were na mondo oteza kuyanizia. Yuni kingi kata kieza mistrust. Aya ukaambia nathi kikuyo na one ndizo kuigwa one kietheka kiza go trust ko there are many things because ya jao and man they trust yana ko utikendo kimo by one particular thing. Number 2 ndo nazia do trust ya strangers do trust ya ndo ala wekala neti na mono ka interact na mo na out of me komo na ulondo manena either me komo mayo match na jao na ndeto sio no bigawa ndo keda do trust mo ko mistrust because one is do binge mo utikendo kimo. Yes pastor. And on top of that, ni always one we get the andokwika undwaza na secondly utavia siako. Ukethi atavia siako undu sikwikala. Tinzeo. Edawe mundu ome na nutwani tetuna na nilo Mitwaano. Kila saa wite kada kuoneka wite kada kana aka all over. Do trust you one generally other women are jealous. Do trust you and though mundu mugano with the ko no me all over do boundaries. Do trust you by the way and don't trust you mundu me muhimu umituke ambio the kana ume angi ovyo utena boundaries na kuikala mbe wa ume wethi unatapia siti kueleka or not anenete ndeto already no so mi we so mwa kana mundu no newe aitwa weambia kwa nakataka lecholo wa kimani newe impimbizi tuyazi niko wa kimani ai ndiko niezi kaleche kaleche no nzito wengi weningi ya kulecha lakini sasa wandiko wa kimani niezi kaleche pole kaleche kwa wambia otabia ondo behave before people not all because banduka they do trust you nundu wa mekalele yaku na chinu cha mtemozu as you have said mistrust yeta wana maundu maingi lakini ambia au kindu chambe ukethia meko maku maikwambatana na chao kindu chambe maikwambatana na kilone na kindu chake ile maikwambatana maikwendania na chao na expectation nundu kila mundu wapi ka certain level watu hawa pe expectation fulani ya undu wa ilo behave nundu wa tabila wala kwenda nasio whether ni mundu Mitwaana pe expectation ya tabia fulani zile kuoneka ndinu wa wake na si ale kuoneka whether ni Mitwaana tena wili okebesi do trust you weoneka tabia chao no bado no umamba no kona kwa u sindu isi most of the times is a mistrust the mistrust yendo kunundo ya leo rekebishwa mituke it goes deep ukathio na sindu itepo muikuikiania even when there is nothing muikuikiania nundu wa past history. Thank you sir inya na nataka miongo ina tena na ukwatiani hapo mwesuni ya mama maukuli wala mwende na ukulia na maingire mote ya tuisongia maganyani owa omondi rosungola item masingo kulia kui kanacha zeyo kana gojeti ila nigwa no kutumwe wase wendi wa malume na no ku satisfy mondo kweli na kuleta kwanza siba kuleta kui kanacha Isiwa kisungula mamita rawa kisungula. Hii ni masturbation generally. Nilama masturbation and we have talked about this Nizi ndo tuwadangeta before lakini ndo nibedi ando ndo indi manjo ine kipindi. I mean so you akolete kana no kutume mondo ase wendi wa mundume. Wasoma neza hii. Mazi andola mezo izi masturbation. Uzi masturbation generally andola meka asi ndo ja test tubes mayo carrots and maybe amonja kwe satisfy nemo matena mundume na with the time one addicted no is it I mean ogwe kama ndo niwe where to touch na where to go lakini mundu onge either ni mundu kakana ni mundume there is mundu weze mbe kwe ulono mundu onge okwese you tend to not and ya satisfy more kwe mundu longi na wazo yake nduke wa get addicted and like what I have read and heard
mabika abantu ke mena interest na partner especially wa opposite sex nondo ajali ando ingi makwata siya with the time mabika abantu monge dito homosexuality yeah niko shabiki tuna wasongeka personless with wino ndo kuongela hapo aje bawe tunaweza masini na ikulyo sema mume wake oka modenya omwakwa wiki na oka eka ati oka mweke koka na amukolya aimwea aume meka umonone mamosa masini saidieni tafadhali tuko na miaka 7 akifanya hivyo ai jamaa mwana kitu kugaga mosa jamaa sio wakamono yo la garaje unzani si ai imagine wegalete mundu sio ka once so you expect mundu sio tena mamioto nundu wegalete wiki omatekata matona lakini okana okamwana we aikoma na akula yaze mundu eka umunone wekata akoma maile ama indie na miti nako niga mbuya ikwai ibila na zano gongi kana gezebe kaza mwakizebe juke na ikingi of course these stories ya akamba lakini bene right ndo zokela nasi olondo madhawa ama kutemba no izibe ando ma short distance runners nangi mama masemba masa yunja maona kona kila kitu kwa maybe na assume kila kitu magona kwa once a week ni weyeze kana na utawina kadinota weta unatika dile jamaa wewe na jera ni mundu 100 meters ni jamaa wa 100 meters wezembo kabika bayo kadala you know hizo nako kawa na wewe no sote wao gunza we agoga ateke no izindu maleo mana mundu ayo limiendo modadi anazi innocent you ni nanga the best case scenario with the most likely that no kusema kweli then ni mukau na for 7 years wabia once per week no kono kama imagine na niwe neza mundu mugoti muyane no getha ndu we recollect ukamodelio na agamina maybe jamani with weakness yake no kweli be andu with amo no thina madina kama na baidelo kanoke the maybe ndeza abonye aiza akamuzela kana spaghetti aiza lana Wendo mbea aizao kila wiki aizo kila waneo so kila wiki aizao kanio kama kawa serious for 7 years aizabona dizo weta lewe bagombe ayo wao lewa mesali nye mugeza maswali ya madhubu nyende nadi maybe you know in conclusion ya no ndo yangu ya jamaa we aizi kana sexually ni mundu week na ndadiba asa na je kulimi no tapia every week no ndo mbea kana for those 7 years ono gwetha ni kundu thukumandosa leave no gwetha I mean at least ni wale gwetha atonya goza leave gake kana na muka for a week for 2 weeks even for a month kana yanzo galanga mbingi awo kaimwe akunete kiendo eko inagui nisi ekongu tabia ona akaza inge mombe uasindo pasa na tuna na nyenondo ni wote na hoteja misi lakini ona munaona ando ingi mondo ayuma alonza we yake manzi omundo be kesi mwe amada momoko na azimo baaka se momene wa aye lobi na yase we ona moma na shughulika na ke maundu magitandani maundu macho na ina mukole sio mondo mukozi oba akunete simu na mukona na you week at ande nyanti manza ao mondo ogwa kambumi obata you jamaa itu itino kama expect mukaye gata kauna o mutete ana ogwe ya madina why you expect mukaye gata monenge I mean ameona mena thina ma expect ya mukamaliza by the way ni matu tabio kweli ndo ogwe ama yazi akameke wewe au ni mowas au na thuku mege uki nda imagine mukwedi na mundu uki ona eze neza na madina ni ngako yake ndo kwa jene wangiwe ni mbuko ona eze ni wangiwe ni mbuko yaka zoba una ogwe enda mugeka ndio kubate udukweka yeti no kuthina lakini ni maida kunena ni makono no matonyote thani ndo sindu imoto izi the other day condition imwe siananga amizi nandu meka na ana sio methina makono ndakitale mutaalamu amana makatendeka no ndo nyangwe kindu kilake muzubwane o kindu kinini kitu no usovi wa na medical intervention ndakitale no akapotedia na mukakambia kuyaniwa akakodinza no the other reality the matches mukano kumanza nduko yanza atetheke sindu imbinge cia kuya and by the make careful thina ende yo no tetheka abakwatiwe no wau na gwiwa ati ila ciana ciake uno ucio mambe onena ni amaize kana ndakitale ba ndu ndo nyoma tedia ni kana ithia matanambia kukwati isi au tinza kana kuikata ni mamba ku explore jao solutions ile ito matonyo tetheka no I mean sindu ibone medical situation go ndo blame mundu mai mundu wenda kweli aena mathina ivyo zetu enda kweli atu sawa abesha bikiongiwa ite
ena kibeti chake na anese kwithia ni cha mukenge yulo wa masomo make motolise no form 4 but baadaye sabwithia a drop ye class 6. Wow. Na ezio na we anondo yetu nakuza bema ondange mangi mono uta mutabia na mukenge akolete what do I do? Masi tombo. Na already matwani te. Tutana mbodi ndo na boto ndete. Nganda wata ya mamo. Na mume. Kindu kingi by the way. Mundu myoto anaendea no experience utenayo. Atena thina. Miaka mwanza pasa. Mingi miaka mwanza kwa mingi. Miaka mwanza mingi. Miaka mwanza no nini. Mitwaano nondo mundu ta mumanesie mundu ta disukulu ona alika 1 no utindo 1 akaleo sobe akaleo to watu no utindo 1 you added what ya billions ba you ka billions elo kwata first of all anito wawetie gini twingi bana tu weta ani ngwendo siokelela kana maundu ama kitandani mabinda maingi mundu umewile lawa katwika ndena bina tekwikata maundu makitandani twawetie watu aseti mamundu umeweka ni mamundu ume na mundu muka na first thing mile kwika ni unengane freedom otono Biblia ya Asia mwatwana we mundu muka sindula sia tisia kwisia muhimu na kumuhimu sila witaziyo nisia kibeti kou ama nanatwa isi kindu kingi chananga ama maingi pabi kwa pathelwa mata ninewe meka ichangona maikoma na mayambi yolaumu muume onde kindu wesa mara maingi mundu ume na especially mundu ume ondu tuisi most of the times either ni per week mtuanende wiyani kundu kuwasa maybe kuma Monday ukethe uka weekend na nitwalo mupongeza muno nundu uka kwa mama twaenda weekend kwa udo alo mpongeza muno tukaze mundu ume osiri mundu ume museo nundu apinga ku ya weekend nuka akona chao na noete nundu atuye wiyani na mino nundu tuisi most maybe we wake we bina na mino na maybe to stress na pia na nza au mena nza ya kitandani mapia au ona wepa mapia au mena nza ya kitandani patiki ndo akila za hivi koke dia no dile nondo na chao nza nondo wana mundu na nza ya kawaida ne wale we ya mituki ona kalio yale we maana kayo kaini na ibuna nondo aya mituki nondo na chao nza na ibu si omombi tu amina kwikati ya dhatu ya nza na meno wendo no akoma no wanondo do wekata ni wanoa na no na twaisi yupa go mundu muka embwa first of all mwalone na muime ukethia ni mwa mutu ombola ukethia ni mwa thiombola muketelana secondly twaisi mundu muka muime uwa opituka eka kuija ngona ukoma munengo time 10-15 minutes no ekata ngangani tena kumugile imotizo kana rombo munengo 10-15 minutes abo relax mwambie walo kwambe isi uno wabita maingi mwambie omemo mwambia nimeana Ataalamu etela ama Yesu ikome na 5 pasa na ingi mundu akita ukoma imwe ningi tuko tumabukiza kwa mundu komete kuko keka kito ndokwa na niendo experiment ya no alama bidikiza no planete amino koma munenge 15 minutes no yambi omukwata ngano mwikati ona mutu nini ameto matambita kuamuka bala kuamuka mbe na ba mina muka no ndio sijua mweka hivi ndo ndiona when there participation akainge maema wanamu meno ndo by participation wabika weleketi wao ekata akunenge service wenda service no walone ngo service kila saa weleketi wao omundu menda kwiteje na iko maninge pata na mundu sange mapozi yako moko pata na pata wa pozi ko tena pata mundu lo inapata amina pata wake mundu sange pozi yao na nitokuthinya amina pata wake ndio kuwi ate na iko so akadimwa ilo participate na mweka na lawama kila saa lawama participate amuja mundume mwiko undu musio with the nakoma yakoma nikiwiba na ndero kona ite iba au moko lete nige kitumi wako na ka short kambe iyanga iboba ona you
This is one no. You only mombi too, that's how they are wired. Amino you know mpaka bobo anundu no ekata. No ambo release. You know while kosa time you from then while kosa lela. Uka dia no make sure na koma no ambuchanga musha. Buchanga musha mpaka wono amuka ingi. Na amuka ingi ejo kojao. Ajo kokinuru no yegwo muyo. So you akaingi and especially akamo kamba. Tina wo munene gwosu. Kasi yango and then me mentality ya nailo receive. Mundume ni wa ileka na koma mundume eke. Na mundume abikira kema na akano sema kila opasa. Miaka mwanza wiki ya. Ndono kuchanga mshakana ambe ukona to sell tu kambe ngula za rovu ndiwe no nazi. Ukapenda tina ndi ukuya no mbundi acha. Ende makumistake. Wale bikasa. Kuno ile mo ile ya kanisani. Ningi na hiyo watu wa kanisani ndio ndo ita. Sasa linozi ya kanisani. Ani naingila braitano nonge tunazomia gimiagi. Nisi akaimaki anondo ni kuone sailino ambize ngoli no ni tino. Aye, whether no mesi. Onethi ando ngwe kudwa. No mesi. Sasa nisi tunene ilo azindiko za naziando katika Mitwaano. Lakini watinda upinditi ulinde pakende. Na ti lazima okachomo watu style tu agutwa haraka na excitement. No, ne mundu ni omwambi ye. Waenda pando. Anenga example ya kanisani. Ambe wathi kanisani yeu. Na wethi pulpit ya waba yote. Ipo mutabanyo tabaniase. Lakini wewe kwa woni wako ya ile dha baka. Duka amuke usembye ba. Pau katikati we kwate kau. Lakini uende na utabanya so njombola mwaka yuko thela wethi obigie katina wa mundu kanena. So you just we need wisdom then wa participation ya maundwa nundu ukaamuko mundi ukethia wina maundu maingi mataoneka na muthenesi yonthe withia we mundu receive wa komo kifo ya mende no ukaamuko mundi ukethia wina excitement na style mingi ndo liokulu lakini ukethia no participate ya smaller things mundu na wale mu grow imwe ndwiki ndo wizo okulu that is difference yukabu but the main thing is akamailo participate tamanya akuvitha nyabane ngukudwa which most of the times they are no story they aume saile mewite moyo no ke kata mayo kulya kini kwanza makumola wapi Tadomo wedo changia masi nini zime ndo kwenda kwazi lakini ne pole ni sana tu nenda kwazi ai ando asume ukia ngukudwa wala momisie ba makudwa maze methike ise misingi na niweza mama yako mama mondo kana leo kule zenza especially watu maneta na ondo aya number 2 ni maze nimewie misingi ningi matuka kipindi kile tutothia nika na tumeku kabisa aya secondly akalama akole wezi ndo isu mana ni maere la kuta digital platform oyu as long as mundu mukaye na kazimu tika mulika mwizi no mazi izi ndo isu mitandao na tunaize even tukwenda bese yito yongama na Mitwaano yito kwida ni yaungama ando ni mateka advantage ya jao ya information nundu kwenda information binge muno kila bantu namba ya mwizo twaizie aume timo o memoka menjo ya sex ona akani menjo ya jao sex tofauti nikana unu try iwe traditionally try iwe tuiza kana nije try ile kwitwa na pia ile kwitya na tuize bana badikiro ino wale manyai bantu bawe kale bu kumia jamaa lika tazogolo amineta na guno ndio kwa tamutia jamaa no minia na ni wakoma o ndio kwa tamutia no minia na ni wakoma ona guno wale mwikata through communication or positive communication ukamwe igomba ile wi wona amina metukia no die gata dia yawa no unde dia tukamino imwe mwile no wa mtabia na zala gidu kama rebuke wambe mukule wona ogwekana ngania nda tuzibe ndungiza hiyo kama you go no ndokanya you ambe kania ta weko kumbaka kikona wakoma you atabia mundu mewe ya wa mumina you zaingia ome by the way akana imongo ndone na namo yitwe aume zaingi makwata zonika udoka ini muno wona aume menga theozia ni mo powerful bai mundu me powerful be wa mundu moko kwenda bayingwa onomwe you elano kwenda zindu neza mutu ayo mbolanda umutu aundu kwenda ambora wile niwe kata mbe wambe mu praise ugide ego yake nundo ome mazungwane ego muno wile ego ni wame masanji enda utindo ayo wako na neza umwanye kwanza duniani bayungetake ni wewe zokona zindu neza onede kunona nika nanga dewe kata wa masanji ego mwamu tukengane aje tukengana mazi nundo twaisi you need to be wise na wisdom positive
and to talk positive things. No get aniweze jamaa yagu ni malenge ndege no gatinda amwende ni mwana ono wekangana ziata mundu ucio akeza nija ugemwe encourage eza kwika mundu tofauti na niweze every time mukamwe aja ni useless mukamwe andege nduweze ajo le abiga bantu akabia kwanza alaweze meze ni mwao you gengeke kwa the mistrust mundu azekela ke mana encourage mundu akutwenda azya mukenge but mu encourage mundu dinene sadle kwikana kumukengana use positive words olondo we akana kaguze neza no kana guze it is good mami you are the best you can do better usuthi obongo by the way matches of course no is the reality the reality is a bit different but those words give somebody motivation motivate amundu ekase ona baloko lemewa go saingi akane akane mekase na tukweka kwendela kwekwa kele vida na twaise bamu the nyonge ona idona ndrika no goyozea no agede vyo na zindu no nezi yako so long as we motwa we legally the wife with freedom ya kweko ndukwe Thank you kwa mashabiki na mwende na tume mautomani magana tene na ukwata ni avamwe shabiki wa James ambete endini wa mitambo na tene na ukwata ni anesa ulongini shabiki wa 88 wa miseke band kata lomwene alijuma kile nguni mbaka mudhia ezawanya bado ndina wakwasua kana ukulia but nini nde nakosa mauta asu hata ndio kuleta masemo kwa weka mpange kalenda kuisa na weather energy na mwao kumetu yingi ya sani energy na wake tute uelewa ndio baadwa hizi sindu sia mapenzi disi ndoto nyobangi ya kalenda and especially in a marriage setting unless ni mundu mweza akona na aka nani mundu ugoya mukabanga rane tukona na next month matukumeano na nundu bondo nyokwata mwanya izule ni tofauti unless with ni mundu wa uenda nzano yithi awi enda ubangi yaneza with mweno yo lukobika we lakini na marriage setting process ndio mbona disi ndio sio bandia sasa ingi waenda kweka na unazika ika happen loka automatically na spontaneously hizo ni zezi ndio asie moyo lakini lawe there inaweza by next Sunday ndio tukeka kana one ndio tukeka Thursday aije uzumundu very mechanical na relationship yote authentic kwa hiyo maana mambo bange kalenda si ndio kana ina sio happen jao naturally kalenda kaile okutumu ile bila ya mwai uteja matuko matesa matabwetikila ni maundu asu kuno bokalenda yukalikilila kana kwa ala weze maybe matuko na alama ukwata mwana ana mweta tayari yuko na mtu mia kalenda lakini melenyalenge kuna hizo kana pasa niwe katika mauta umenya la mutaando mu matabazi obovanga wakuza na kalenda aye tigele watu ya jamaa baini tunawe mama nyaze kwa ama Mitwaano aye Omanisira tumaniasia no lo ambibiliani. Omanisira lo ambibiliani tumaniasia. Wasia mundu ume ena mundu muka wake. Maile kweka undu mekwenda. Ateo ibindela mabangite. Maye kuuma boye. Makase tututi ya kweka utuboye. Nithenelenge yonde. Anytime is good time. Wando ni maile kila mundu nwele kwetha yani mundu ume aitwa mundu muka patiki nduingi chatumia mutwa sindu icio nthe to wewa ninya na kola wa muguwe ninya ka uga to waisa kwethe sindu icio nthe aina cio ona mundu muka sindu icio ngisio nthe to nako si maana ayo nacio kindu kila cha umisi andwa mundu ko na cha tuma mundu ume umamba no kiu kwa huwa leo mwanisi apata siake withia wa mutulango nundu mipango yake la chatumia atwana itiniania na mwambio mupangi ya kalenda hiyo mupangi ya kalenda hata sindu hiyo nakosenda kalenda kwa itenda ela wapika wetha wiwe yenda basi ulikito na ni sindu zako kwani watu atia chao nukona kwa huwa ndo lamena tabiesu mundu mukosu na tabiesu ya kupangia muume kalenda usino mundu kwana ngamusi wake na iza ukubaka nizani ambio kutupo the mboya ita na maana no utana pangi ya mundu make meza iko utabiesu nduku ya upa enda pena thine kalanda muimi umye na this problem oito utethwe lakini akwambia kwazi tikeka mutana muna no dhuku piu ndakatate kwiko ngi waite masini na ikulyo kwanda yangu kula ni na kiweti na nithuko mabasa muno nacho na nikindo me yabiza se ajosi kikidi na nikula zenika na nondo manigwa nina mwaki mwingi muno no usio kunyonga kamangi nondo ndikwenda uthinza wa Mitwaano
bantu bonyonga kamange yi namba kwinuka kana wose muka ekalange nake asa ko mabasa munno okay ndwana yindi kana ni baza Qatar naku Pakistan kono kutoka mundu mukotoka lakini ona Qatar mukana uri lakini raisi and especially ando ana mana atwani metoke wengi dunina chongo na kwasi andi kitu kitu ndio pia sindu hizi ya mapenzi nitumanye pia tweli ane binde nini yoko na sindu inesa kitumi ondo miaka yende yongelegete be bantu be bika withie nundu mene bindukie na wona binya ni wolegete ka mungo ko tinda uko ndina maundu ka hivyo ko ibindela mwina yo mwa nini mwina binya wako ka sindu ili batonye kana mande jao ila mande ondo kwete mukabala uyi kana mande uyonge kana ile uyondo kumani uyotonyo newe transfer na kuli transfer actually trade lazi kwa matuka alatoka kumago mo bizine bezi ndio tu focus ito family life balance akana work life balance ndugende kuthukuma na kwikata no kwananga musi no zio owende no thukuma withe pia no wike data balance no balance ite na musi we sawa no ndo baima na ma weke mbeza mbinge na wezio kama zio ya kibe tineja endie kana ziana ne zianange kie ko unajaribu balance ite batonyeka ndako naye kana no ndo nyonga mange yena kwete madina hizo nyonga yuba imana ma kwita kamanki ayo ndakaita yakana kamanki uzo agwita nene tumunene badaba ile yangu tole pasa na madam Lydia yani yuko kunigeliwa kwa nani ndete yungeka anongine maita kamanki mbona niweze kuita wa mange kwikono kweli jingo ona matwanete anongi manyonga lakini menyonga ni mama by the way mase the truth ndio kuona hii anu mebundise kunyonga kubika abantu tamaya mundu longe kadana ningi ndo ebundise ona jamaa ebundise kogenuka ndakeza kwenuka nondo ningenda bata wakwenuka ndegwa bata ndenyonga ndi zile za tani kana ni tanondo you can imagine wena ke utago ba o winyonga ba kwa nyonga Kaka bakali kaka tukulewe sikila kitu tuwetie chai nuko na mundu ndo we yesi na wambia tabi Yesu ni wezi weyambia kwikita kolota kita wa na webi kabandu hivi andoko na niki amcha ya mundu mwenza kosunge na with time pepe obeboli ka mundu kethia ni utawala ndio ndungu zidikana kwa ngewazi ya kuita kamange kyosi jameni ala muita atu mangi kanaona la mutume atu pindo tutu by the way kama ni ina ndo story ajali mamongi wa friend wako anda bise kindu janza anisia ambia ndi matwane tena morning na landu me freedom yako adventure mabikete bandu makabangana na mume maweka vibrate ai yes umundu mukayu auwe aye mundu umeathikuwanewa mume atravel aliza ya tena ko amwe wakaenda kune kana I mean makatumia umo kama yambia maundu mo mundu umeakamba koza ka vibrate akatelia mukana ka vibrate newe makatete na kamba vibrate no manyandu imagonie mo sine ngona movie welo like yumo mwemi wakoza ka vibrate na kwamba go vibrate hata namba vibrate we mwene yu ando imagonie ando imagonie mo lakini the reality ni kana actually you and I go on that no she is my friend ambia agonie magonie zi ndio zo bika bantu yake yuke tuekie tapepa no yo kaila mume otepo akoza kala akatindi awe akatinda ka vibrate ani kwitingilia abika bantu yake una ndena pata wa mume no vibrate mume ayoka weyo I mean mume ayoka weyo no vibrate ana ndena pata na you don't watch jambia kwende jao differences kati wo ndo neki anozi ka vibrate ana bibia actually nenda ngona undi zoto vibrate ndo tuidia honestly imagine ngotoenda ba lakini the truth ni si ndui mwezi addiction with wa kisoya ndui na bata wake lakingi ko ando makwendo nyonga gungu ya jamaa epundisia kunyonga akabika bandu hiyo na moko na amo tumia ibiza izu ono ne otaba bizonge ukona gazeti ko edi batonyeka nakakwata na kunyonga na mande ndo ukubwebinda yasanga ena moka nikana onde with the mekata ne mami na mabata mo ndo tindaka itetu ni kwende na kaumezi aba mwene ndubi kama ndo kaumya by the reality kila mata bazia taume ndo eze ndo kwekaza abika bando bika maka 45 ukela ndewe yani ukela kabendela no nusu mlingoti kio mon sikani mwana kinga kantika wete katando nonewe sibona ndo gani kakweteza kateza kweli no ndia idea hiyo umesema na wondo kanyongete keso ukwa so changu unataka kuinga kunyonga kwa hii toka ita kile ndio kale akuwa umone uye itie na ita na
atumia mauta na mama mauta mathuku aimbaya na akomeze bi aimba piwe ya kwanza bathuka nisi kuseka wani ni ando na ila we gwazi ndo ikaumeliwa ela si ikomelwa sineme kona niwe nje ni shwanga yele totele magole kanani ala makwa nombie habesha begiongeo ite pegi no mazuko ndo weta yolo akapo chu kapo gisi niendao makule pia membe kiafu kutumia nienda pisa hizo si amea thei kindu kiki tawa technology na internet kitulawa kitulawa aine bwese nzama kebuta ona wabuta bazi mune mutandao nikibutika na muthano umwe kitenda kweza kumela kwa ume uitumia mundu biza sia we muthei sia we chau umane muthano umwe nikaumela nundu internet technology ino twinayo eyulawa kwa mundu undu dini watumina ni ezile muthano umwe tukana na utumiwa technology and especially social media itulawa they did never forget. Oh, njizika na muno yini kutumeni ya kuyu wetu robo. Tuma nene wisi nsamu thembo suwega ela wina partner wa basa. No tona kwikiria maundo asu musianise. Kosa katika video akakuya kwata bana ikona ne maundo ndena ukweli wa mala kineuge ne maundo mind ya ndisi asumi ma wimone kanani chao. Yuko kidio no wikiro unyonge dio. No unyonge dio. Kunyonge dio. Kwata ba iwete inye. You know kunyonge dio. Wenda ba mkina. Ile wezi nzamu nembo susio. Anumega na zuka tika lakini ando mama the video izu ituma they remain there. You know mwezi ya ita wa Google Lovers Shop. What is it look? It's Etoroni atukwete US. Okay. Shabiki ungia kasi eta wa Sami Silkit na atuite tuate nini sema no mitamboni yake ninga kusia ndelekeni dada. Yes, masini na ikulio kweli niwo kana kaume keka nini ila ukaute otleka. Wa balugila sehemu si yako si asili kia na kata na binya wa ume. Is a thing no myth. No honestly, I mean kubaluka kwa mukaute be ondo ko relate na muscles ma kana functionality ya ume kana ya sexual organs by relationship. No, don't sisi ndiko nize no believe ana iko wapi ni unondo kana mi bezi ndiko twekata kila chanyonyi mwana atwikie no kutapeka bayumnya mayo odhikolokelia nyonyi. I mean si ndiko ile azizi ina relationship lakini ni imani yando ituma sisi kata si kika use ndizi au kaute kubado kila ume wa mundu wakamwana kabezi aje juja iwa na keruo mundu but scientifically speaking gena jao the relationship basis. Yeah, again a basis. Sawa. Masi mbona mundo ya mundo mokastam siga simbi pio yini kule jimwe na bonge ekule te mundo alikala muno ateta dina ni mo kwa kule ga ziokia ga ukambe da kule te mbona mundo kati mundo mokastam siga simbi pio saingi namba ego le very clear lakini kana njaribu oneka expect to sume sinzi tukana sume tabani so na mondo zo na zazi akuikwata ibo byubu azoka no view azini ana na magolo to weta matena ni ego zima fridge na zile zinzi duili na plus wo mondo zo na nini zi okwata ibo byubu na wiwila nzini kana wila gwezila ujamazi obaze ego le nefane number 2 Vaimundu umene magi otukenge vaimundu ume waona spams yake by the way. Unala metanza. Isu ne semen spams. Spams this in microscopic. Udonyo kuona na microscope ilanda kitani itume hospitali. Little very small but they are part of kiwochuchuma. Secondly, ondo balazi umete suma direct kuma mwe. Vaimundu modhidu mwe nda. I mean that kila mundu wedi aebyo na ndoko expect you made that you make keke hizo kwa that is very obvious na wewe mwene ndo zienda alika kwake disika mundu boka agode kai mundu kwanza mundu ndio ndio manyakana semen yake ni mbio unless evya yatumia condom no akwataka condom akaiwe kana ni mbio lakini ndo balazi yatekana ndabika yako uwe manara kana ni mbio
bozu ndio mwelewa, lakini the truth is I think the point ni kana kendo jume tenda ke yumage ke nondo dane kopyo Alexander twasangane kasa misingi yesawa amona magolo ba usegole tenike mundu kwa binda ya sateta mundu weba mundu ome bado yetwe wai amela mekalete binda ya zamana na komana na amuka mami na ametoki olondo we da we na za we za le uneba buka ikata ukabona metoki lakini alama tinde ya matena wao ni munene wacha wazindu izu magwa binda ya sa nondo meina kila kivya jako kuna maundu lakini mekuna maundu matena haraka matena kivya ndio ndo asia ndicho matonyo gwebinda yasa finally raise kila ando mombe tofauti be amwe de ona atinda na muka kila muthenya nikingoko atiko aumete nondo ndena binya wake ndena maso kana ndai train nondo be two aspects be maumbile na be training you alama dai train go with the hold mami na ametuke alama train ita go with the hold na ne mona asi do you frequently ni matonyo gwebinda yasa kana pasa uyazona wazima bunde wondo wa with the hold ima leo bundi yani no bundi bwa no mabundi agwa lakini pia masi mundu ume utela kwa na mundu muka kana sometimes mundu ume wonie mundu muka with ayana kijana yake ona ku with all the kwema I think no whether metest nundwa mangwa ukethia kukwebinda ya samuno for the first time kwebina izo mala maingila yambe yithi ayi attention zi ingi makona zindu nayo amo nakupa to bito mina mapikiti lakini ama masembe maasa lakini nakwa kala masinasi Rono dinene ama ndo Mitwaano. Bio kendo kingi challenge ni ndiro gunenge ume na ile batonye kane mailo me take serious. In most cases ando Mitwaano ni emetoki. Aka onala mata isi a mundu ume before. Mabia tameze monoko ya ume. Kitumi aka generally ibeti. Nisi so prepare aid for marriage. Especially lama watu wa kanisani wanakuya mesi mwetu atweka na Mitwaano no koma na event for many meetings ukenda bena meetings ya maandi meetings ya kanisa na meetings ya na meeting hizo za mwetu akwetyo prepare wa ondo wedi kwekala na mume aka prepare maundu ma sexy maundu ma ikone ko uwa maundu ma kwekala ni nando maundu maingeki lakini na maume ekako kusangi wa mbeza sia jau sia harusi auma mayeza akwe kalania zina anake alama pengine kutwana maka mata bia ondo mailo twika yu atumia yu jamaa au ka green na ethia bezi ndo hizo na ilo nena na ibezi enzake atumia mayoza ebinda yo prepare aume umu kakoma nokethia mwetu eze maundu yana jamaa eze maundu ele kana tatu na nondo wajumwambe ya mwena disconnect ewo na au mengi mundu oka mwetu oka abia ataweze akambia mukoli aina wambie ndo izi mundu umezindu iwa amaliye mwetu ono bundigwe nibeti na atabwa wathikita ndane mwaile kwika makatabwa waile othina jao na kaanduka kemuti agetha amozine no ilo manda tutaulo twa bedroom kisi wambie no iko bado yes niko kama kuna maundu mengi basi by the way wana ando amagomi ziongamete jamaa mazoti ya wamuno bedroom kwa wale yangu maluka nzoma tikula mama la mazoti lakini mo bunne na wo bata omone za ingi point na ai mundu ka noete kika mwandienza aye maandete zatu the order is by the way na mayoka alama zozize madam thank you for that alama enda azum to the order by the way wewe aibe 60 cents wanawaka uifanyete ni dream itu mana unoete chao aje ando ni mama na lakini point tizo cha udhiza juti jotu nenea nenea ila ando begwe mbadise Mitwaano uno Mitwaano binge a failure aba ukethia mundu muka prepared as maundu maingeki jamaa ndege ndweze lakini ona muka ambia kuchomwa style abambe omushuku lakini the kweli nikana ibedisio the anaika nyeno nene ngade okuze tutanda na komanye na ibeti binge tofauti muno na izio zika utabaza wana watu hawa ukekae angebaka kuya ndukeke so by the end of the day we maundu maingi na you try and of course mwakuya try what works for you jamaa ndeke ndo adagwa no ila beliefs yake na myth kana kila mazomete internet kwa aume ni ndo ma challenge imana hii ni kukwende sio twana
pia mekalie hizi mumatae na mumatabia from your own personal experiences. So mafunzo asimonze ma ondo wako with the whole ondo wako yune boba u exact mundu muka maile kwila monze mama nyingwa before before Mitwaano agama ika prepare ni bejimemoka au me oza iwe ya mudelezi au me menu au kana mwana zenyu lazi yomba nezi Mitwaano nika na we monze muyoko Mitwaano we almost on the same page. Aniona ingio na mezoto avaji ugada mundu amino wiki umwatezi aile tobikava uata maundola manje kudhamini manyua katika sikalo before iarusi sikalo sia atumia nitungiwe kasio kimosioka akasia kibera watching you live haide sindo sioka simwaki huyo teacher amevia kwa hiyo subject Madam Lydia tumeiva kabisa kwa hiyo subject. Sawa alete sandaka ngenda zanukawete isitwa mwana muka ayikwenda nabayumwe otwanite waile nekweka ata anoko kwenda okwenda okunenga muno muka ayikwenda na nekwenda okunenga unatimuka waile takwekata waile olea uitilo kindole taingile mwe ninangela kanyonzeo kwa alama soma Biblia ile mwezi story ya Joseph na muka Potiphar unu kwekiwe muka Potiphar alienda unenge Joseph na Joseph asemba bakati eja anda bunene lo alila manu nuko abanga nokwenda na abanga nokoza jabinya Joseph asemba osa ingi mwana ngo te Biblia the Biblia by the like is remind we the Biblia majority of the things they real things most of the reality ne ando yema tasemba mezo ko regret later wo kwena munozu zara kana kiwo kwenda kone haya mwana mko siti na operation na ile kwikale binda yana ata ayambia koi 6 weeks minimum ene kwa dosunwa teleka na cheki uta unywa nikiko abu bedroom ya chezo zako hiyo kwa tujipu wetanu aye baile na masi alamu ndo wewe awoni agweke ayu ngumesiba kwezo tutiapo mambo na azini maganala na agweke ngo baba mambo ni wewe kuletio maji ya kufanya nini inakanga bedroom no ni jamaa kwa moto baile na kweli atesi jamaa kama ndio mukanda kuwa motabie namu yagwe masi nyakulete ningine chake kiwoni jale mwamina maundu menyu ni mwailo na mwetho mwanduize au madama mina mambo othela magathela maka makombosia maka koma tombene after you mwatho mwanga warige ni binya dio ando tio mano wenda koza tukadu twimutia inyoze mukebangula we nikana munda ka kome we nanga mwezi nduzibe ndu wale kwebangula atukebangule nasuka mwikebangule na masuka ala mukomete na bongola zuka na hiyo ngwa kitanda kanoge bangula na sudwali aiye mwebangula na sudwali na wale obo kitanda kana bedroom ezu enyunga davinziwe kana teko myembiti ko mwaile koza kataulo katheu ka white akivuke mudia ndi lazima mwegeza kuni ajo ndi maile oto bya sabuni na kaluku ke mudia ukebangula amini no kabangula mwenzako ondo mwegwana kana kila mundu akebangula na kaluku kitumile chao kivuke ditunu I mean especially utuko with the very differently oza kaduke mudia mwebangula ikanowe na yugo ya moka we fresh na we omode lakini yutu asiendane mwako na maundu menyu mwako mamute banguleta kana we bangula ngona zuka mukendenge kwa jai we ya baidi ata ndetaka nondo we nasome bandu bamaba ondo ando wethia mewenete na kila mundu atanga mukete kumiolongi ngwa lakini mwamino wukethiona magagita ukona nyokula nya yakona biye ba for next year ba yesu mukwaze wa kuma kitandani si kwebangula achao aye nenyu ko muguza akwethia mukona kawengi kwacha by the truth maze tusema lo kweli does it happen nimeana talama bangula nimeana talama mbemena that time by the na ingi takadisa time mobie ba maze we not no I'm asking for me myself and 1,000 others katika mesile tu tukisia nimeana talama ekaki kwa kana asie kwa alama daenda kanisa ne kalipo kanisa
na kanisa ni kwitu by the way tuma alama dress neza ni mabangire mitwano na isu katoa moi wa nana kana moi we 10 ibe tinizimeka laziande na hii ni sindu mwe tupata base ko kila ngoda bia ni kindu ni practice it you then not right well ni kindu kiki kana kindu ni practice it ko umwe bangulo with ya ona mazange mundu kwatwa ni bata environment ni conducive na we musafi na kingi ngwenda weta especially akani mutu kwekundizia kwekasa muno ona wethe no the dia au mene mama thela muno kuyaka aka after some time with ya no regain binya na one then I mean no weke maundu asu no ndo ina wa makwe go with the time and especially ala mebangura na mazuka na zugwale na makejongu akitanda ubiga abandu uzinde kana vest kana kila matumia ukenda bedroom isu baka yina muke na au bedroom yaka kiko ni mama mbe kusembanza na kwambia complain ndo amuka mena jao meiko ona ale akotabia amo maendo otabia marafiki kana mipangozi ya hotel kana makambia ko lazima ndo ngetwa hata mundu da atende ndo side chick kama to side chick medhange bedroom tusandala na tita watu side sita hii side heni matukano ndo ti chick imwe kuko inene azune nimeze kana amba ni madrag wano theu wo ibe dinisi kaza idambi jao idambi bedroom na pia mwega Yesu dwale siego na masuka ni dambwe nuno kataulo gwa mina wa ile kuinda jao ndo nikana kala ni kana wa mukage ndo jambe ukabwa bedroom kanengo yetumano mbama ndo kata ndo nenge muthuko miwanyo ba zutu zindu cia nenge athuko ebo we thamba bwa na oyane kazindu cia kwithe bedroom yangu ni kala inde especially kitandani nikithesu Evans Kativa kasema utamenyi ni masomo no ni mapoete vyo longi ni sabikita pita matunga ita baadhi katusonga da mamuga da Ataalamu asusana and thanks for the advice although I'm still single sabikita benja Allah kazeta kasaka motangi mange wesusi abao Peter manzi ya mwangangi agasia mambo masi haka nani kiboko tindi nita konzi nye ndi saukoma mitambo ni ti ukwati nesa na baki boko veiloli ya baluka katika tuwa kiboko na ni avinganzia kwa tuwa kanaundala meri Yesu matono shugulike mata oni mekume na kwa mituki na widi ndina ite jam Joseph Jomoa kasia tibamanga likosia Tido Mombasa Michael Mutisia kasia tiba mami tamboni ya Athiani FM very nice broiler nice broiler love ndika kienyeji pati kimosioka kaza tiba mwe atanena kulikila maokulio asu onde lezarito wasengani yasia wala after kumaliza you all die your time akunaga uzu I like honesty yake by the way Alexarito wasengani yasia mamino kila mundu ile aneta wago so hiyo time ya kupanguza ukakono kwe manager masi aiti akunaga kwe manager ukingeke kuna odi kumomoni ayuwa mezombia ati takatamba lobegi yake huwa atu na kuziizua tawala tela anyway shabikita wa dama akulite mbona mi umoga moja tu hata nikininiwa 3 ndienda usoma yonze lakini akuli tu mbona wewe mwaga ila oje mwenye yoka ona yake kwa hata mwanza we amwaga ila oje mwenye yoka na sawa ombe do niweze kwenda ila accept indiwe maanisha hata akamia oila yimatu kana tikumwa gugulo kweta saa 5 na nataka miongoli na 5 no tulika simoni by the way kama wasimo si Athiani 10 ndo ndo wasimo tumabingi anza muno tuambewa side yo na makuli wala mende wa mebo ninayo kwa tiwa kana ndo asiwo ndate na unena mweligeza no tuliko nzini kidogo indi niwende na makwatia kwa latu tambala moto na toka katika bedroom ni kwa timu manyaka nani ndo wavata na alamu atuiye bauna watuta dhokoma nyebinda uide ni mwatu dhokomedia wando bao mina chokila nisi masuka ni mama tumeka na vesti na sinusia mlembo so no sio sasa inge mata infections damo zizi nizo nasa mbea wiki wa nini mbea wiki wa chei lakini yaki wiki by the way kana ziade masi by you though I mean alame but people na lijaje tuma mondo atumia suka onena ndo tumia kiwoke mudia ni mwaile kwenda ndo taulo ndo ajao twa bedroom
Honestly, okay, this is my thinking. Edani madume ya mwachafu amazuka emuzio kamuka komea azuka izuzi ili ata. Wewe tala niange kana muka kitobeta wala aya izumo kwa niange moyala muko oru we wa muko ke bangu like. Katulije ba wewe ntikani kono. I mean, edano kwa nezuka inge. Baba ta ino mwe bangu na nazio. Baba ta kitandani. Wa betandu kumalo dio koze lengi kana izu ni we amuko meyo. I mean, honestly, practically speaking, saying I don't know excuse madume ya. No, na eve nyumwe dume ya zuka ni hope zuka zia kimbazi mfuande. Nika namwe ka komea zuka zina zibia no bia. Mundu unabangolwa na kibuki byo. Possibility ya kuendea ni ongeleka. Nondo kibuki kidithu kana wa mweko fast. Omi yapu. With the ona motizo akwata wa ebia. Wako kila ingi. Lakini kana wamubangola na kidithu aikoma ni mwenye akikonza. Aikoma babu. Lakini abangolwa na kibuki byo. With the actually motivation. With the motivatiwa. Kwa kama motina mu complain itaguza omunde osatukabuka pyo ndukabibye muno. Ndukabangole ati okulito okulokulokola. Wabibye muno nokwananga. O kidogo, o kiasi. Noibangula mwimi uneza mina. Neza kapola neza. Are you go there? With ya no kwata round 2. No kona okila ingi. Na wewe tumia lo soft la tu bangula mwana. Because ndo ilogizia nikaoge ndio ziani kitwe batini. Ega kutema jitu mete. Manzala tutawe soft. Ukatumia na tukaduke mutia. Mama ndo mpata moka sawa. Aba pesha bikiongiwa ite vamwe mitamboni ya Athiani FM eto Isaac Mnyoka Dhucha. Ambile kipindi kwa sawa love is the key. So we trust Athiani FM Radio, Westlands, Parklands, Nairobi, tuko ndani. Eto Isaac Kadhucha. Masi suwali su iko sio sawa o nini. Unaingia ungua meza. Osu eto wali siko. Eto ningizo za ungua meza. Kondo mugua mwekula nyogowa. Mase kwangulia Ataalamu wazuki ndo wakoto kalamu nota soma katiba ila tuwesona na mukule ni chaunda ndabasi ya masidi na widi ya wema ndina elewa ni kule ya kuyesemu ikalamu no nota soma na mwesa kuona na mukule ni jao waduwa mwenengi koka ingi nika natukuelewe kipindi iko sawa. Asante utumani usini itokwa na mwemi watoma kasi yetu kisenga lwosea kamulani cheni ena musiliki manzi na monyoke nditu yedesie changimbunge na mukai Francis. Okay, asuna la on that nina kwa tenia vamwe va mitamboni ya Athiani FM kina John Musia itambwete live ngalibosia sia county limotina kazati vamwe twaza tuambe ubaba kidogo alafu tuyosa simo sia mashabik anaitwa Mbozi simwende akatwa kidogo alafu nitenda simu sia mashabiki nikatwa Mbosongia amuma makule la mwidi amwena mo andoma Simoni na kwa boni tukuza tuende na umina ninawe kwa toa kana maundo asu ndo meligisa ni maende na kuteja by the way simu nani yatie madina pasona madam Lydia anu makili yesi ndo mara tomo wete abandoni na ngubangula nosu ona mundo kuita akomete ku prepare na koni kwalile anu maida mesi no sia madembosu ili meligisa nawe kwa toa kana nende na utele kana maundo onde ala tena nene sekiwe ni chomombe kile woni kita misingi ya dai Lois Kim wadi wita wa queen akona ziaya mwisho onaila waandikie mondo wako I love you nindi niyo baza mwana be mondo ya na I love you matuko watu hivi andomea na I love you ndio lazima make andomea na matendo hivi nani itu ikalaga andomea na I miss you tuina na yuza mama aza mbao kile ni nguga witete ando madam Lydia andomea na I love you sio andomea na percentage ya nata nini niyo out of 100 maybe not 10 kana 50 nganini itutu ko lobi tuzakwida tuna mana vitabi yasu andwe magawania ona mala kano midzinzi ya muthemboso na kuyosha goke ya mondo baile 1 2 3 mala moti ko does it happen uize mala ukamba muno matumi ya waninzo ki nini ziko ama ni magawania atomisi bailo gawania atomisi ilava sindelea hizo na mawa does it happen? I think it happens only that the frequency and the percentage nini
lakini no yapen. And by the way, must there is still some remnant. So tunene ya yulo utwa kama ito salon akazobe gwa oba umusi yaisi Reverend Michael utokenga na watu anite ndi saluni akasa atokwa umusi yaisi wadio kula jama kuna mbona bango no hivyo hapo twaise yuko na wata kingo masi no kanesa wakaneza muno kuli you know ndo expression ya love in two different dimensions. Number one, na niyo twasia first of all, either we mundu muka tuka expect mundu ume akwende to kwenda mundu ume mwenzake kana ko kwenda mundu muka mwenzako mundu si perspective. Secondly, wendo expressions ya wendo idefine ya wanikacha na kiteno la tuena go muno tuena group mwe ya ka especially ma watch it soap soap opera in South America na muno jari na South America na mapenzi na Philippines. Okay, there ikijo cha mandika mendo ne wa malaa menda kuikata ndo mawe saluni lakini chuti kivyo kitu tujenda au kwa wale akwendo uyona kotendekete ndukolo kana mundu umeono loni ani baki kunduku mundu umeono no wabanza mbani no bona na you expect akwete malaa akwike ujasia pau akalende na akusaluni akwetele wikata ozo wenzui akwibie nzui isu you know na ikwita masito kumbe wandu kutikele kitu kwa kutikele kitu to be very honest nili kana mundu umezio ani kikunduku Chogo lakini kana baya wayani chogo lakini kana kuya mandongo chogo lakini ibo ndiwe tanya okete ta kwinginye tuko kule baada wita wa mutwa ti kuitetea ni ndama sikumya misconception yenu mundu ni kwananga misi akaingi nimekwananga misi na this misconception ya kana mundu melombika dia ailombika tukainake ingidima nandika nake mundu umezino wokugwa kibeka akwete chao akwete umusi you see na mundu umyozu ndani tena kithio kiba kiu na nundu wa expectation yaku yona kotendekete ndio bagwaza kuno bagwaza bayima mutu wa ukisiana by the way na no patita mutu wa ukisiana unless now wala me mokite town ina ukethia mea on the town makama na chao mostly especially the younger generation ya alama ojuma muika chao ni very exposed nundu kwa kwina ma TV kwina mena simu isa sia touch mena chao mena exposure zu kwa nundu wa simu nundu wa technology ni affect your family, technology ni affect your love, the way you express yourself, because it defines the culture that you grow in. Na nundu wa kwithia may grow in a life in a technology, their culture is different and the expressions are quite different. Lakini andwala tuyanie ku ya musi na weta kikundu ku na weta mandongo hii tutiani take hivyo kiu mbona na you expect muno every time wete mala in fact wa mala mazlingi maneli mutu ambatio mutu ambatio no mala maneli no mwete lakini ndiko mandi kwa stress na kwende yuno na twanda kwa hiyo kumbija malatu kwa manza na mwenda lakini kometa yeah so it is very important kila mundu understand expression yitu kwa na kivyo kila na mitu elatu yanite it is not of that nature na wa mina kuliberate wa kuma thought yesu ukenda na wendo musio mundu adomate ne menda ogedia ezila enukite au wakasamekia kotini aitemu kani expression ya love nokona angi expression ya love na I say this with a lot of discretion mundu ndakambosa nai expression ya love ya imuka uwakosa au wa mukanya no mwendete wale mukanya ndo mwendete nokona so it's a cultural thing na culture yitu iyon that oriented to quite different. Now andwala me olea kuelewa kinduchu mati kala maisha mena freedom we pasa bawu atata anyala na etete ya anyala tikumutete niko muteje pasa na uyuzi ndizo kwazo na gukise na ti mutuo kana kile kitu dilikana kuna unapotwa asiaka na uni wali to prepare mwenzako
we are just growing. No, you are busy was over kissing. Then you on kwata. Then ukalani. Jitu ya kitu nimekuona hii. Tuna kipindi taki. Mwone mwezi wale prepare mundu mukata pasa. Sio nguku ya hii. Sasa wewe bandu bate TV. Nini ya reason ya kipindi ki kwa nanza na umani wakwa. Niko bundi siando. Nundu meani katika mutuo ute sindui. Tuame sindui te mutuo wito lakini nisia ngalacha usendi no Mitwaano yitu. They can be done. Nukona they can be done if possible. Yes. Lakini see, they don't happen overnight. Why expect this happen overnight? They happen. They take time. Kada mliti ya roga bana mbozi wa kada no tuweza luni. Niko yekana. Uno tiki tu but no mpaka tuvuneze. Aje tena ina mutwa. What happened? Lakini now I'm very busy sometimes. I'm very busy and I'm all over and all over. Hangu no wekino kama pasa. Lakini sometimes nongo mutwa kutukungu. Hangu no wekino kama pasa nitumwendete muno na nituise mutu manzi ya mbesa lakini be kindu kimageta wakwitha we busy kithoku muno katika family nitukwelewa nithe mu manzia na kaka ende ya ume monze piu nitukwelewa nithe mu manzia na mesi ne alikile mathina nundu wakwithi wa tene nina atembea na 24/7 tene ni wandu wa saluni yesu tene ni wambuya mbithinzio lakini babi kama ndu waka wakwata na tumondo tu ambika we nani kawa no pass they try wait you must say unless you forget they try wait you kada Mitwaano stages na stages we determine one is into several pe andola Mitwaano you they have all the time they are young they are not very committed they have money pesa sio mayoso media mwana pesa sio maikata so they have a lot of time ona ati wa mawanda kuwe chao they nanundu ka mtu waka mume ya chuma kima mende okay lakini wewe anasiana you Mitwaano witu no wa grow come the way you are coming nenge doge walese wabika a certain stage where they are stage ya bika maundu ni mabenduka even our physical appearance ni abenduka a little bit ko stage itu ni grow on emotions itu ni grow on values itu ni grow. I can tell you my wife person wendete to know you or you on ngaikuna no nikunenga mwete but they will also not please her no kona so we have to grow with each other tuendena ku grow then wachao then wa Mitwaano nikana with the name wa subia na mwende na ku discover each other no kona na netu asia hii ndukose Mitwaano wa kutawanganya nundu stage yo ni different when more ni different learn mundu wako learn stage yako ya Mitwaano do the best according to your stage Madam Lydia conversation is conversation I think for once we don't support for once I like that this stage lottery what you call it mama nita mambo tu wekiwe by the way what you are saying is true by the earlier maybe as a convention as we move on a sokoni twenda by the way tukoza ni mapagando tukoza ni kitu mababa ikitungu na kadia gweta kikabo tukoza niti na tugenuka and this is a now of course that was earlier because I remember like one time nina mwana munini na ningwenda this saloon tukadina aga saloon akakwata mwana ngazegwazwi lakini now you see mwana timo nini na maundu babendukia but the point is sindu isi nitwako nie bindela twaile kwikuna for now we may not necessarily tuenda saloon yemwe but at least base ndio substitute here for example out of his busy schedule after he has been busy whatever because sometimes I complain kana you are away for too long so kwata mwana sometimes he will pay for a holiday and we you do a getaway tukadhia and you spend some time by the time you come back makosa alama on the naked anymore so I was saying you know sio tuko sisi ndio ama naga idioze to learn drop some of these good things and then it's just kumbuyo Mitwaano yitu you can drop completely frequency ndio nyakuoleka okay I don't make us do every month
twice you get once a month, no get thrice per year, but don't drop completely. Get me now in the name of I'm busy. In the name of I'm busy. Get within a business. Not where you have your priorities, you can create time. Yes. Na sindula wendete no create your time even when you are busy. Yes. Go for the one on a way busy. Jaribu wekata. Create time. Create time for your person. Get to me. It was out of sight, out of mind. Yes. Wana aduka we busy to ikuona. Alama kuona kana mume kwa attention. Yazuni maka hagi wagelaza. Ni mume kwa attention. Go make sure you don't completely disappear in your business. Men, are we together? Na tunaiteba before. Peke nungononena. Akama yuko kwa kuona mbesa. And especially the modern woman today. Sio kelela ba madam. Ningo ndo sio kelela. Kila jambo mize kwitu. Ngaiti mbeza. Timbesa. Kitumi. Ona manza ai zito ya kana we mutu. By the way, let me tell you the reality and obsession, and I'm talking this, let me say, most of us who have been to school. Akala maende to school. Na mwanga yuma tete di maka kwa adawia. Mayuma kwa kuone mbesa. Kitumi ya dhani mbesa no mamande. And actually, na ndeu nena nai akamwa mena mbesa bige kwa ya mume uti mbesa imometie kwa kila kimometie kwa nikena matakwata kwa kindo taya newa neve kila ndio tamunenge na jono kimwa wacha mbumizi baza muno jando nyoruru na imotizo kwa aume ni magi kishebau onelezi ndulingi ni kwa mona mali yako ende mala ndo mala ni makontribute ya don't my nose ikatia. By the way, giving is very important. Get with the reality nekindo kila mundu muka mwetu otanewe nithe. No motizo. Kabisa. Niko wa nyomba nithe. Niko wa ngani nithe, ni umanzi wa wia nithe. But ukenge danda mwana. Na kwa atabala peize. Kwa ume ni mazinga tekela give priority to the important things. My men, are we together? Yes. Shabiki white tumama mitamboni ya Athiani FM asia Eyita kisinga matotatu yasia pasa na unge ukweli mwasi nena taumbene undu nendete wa Christina wakazimasi Ataalamu azima zome abasikilizia mapenzi na kono ni miende they totally impressed Zarito wasengani akambia akasia akipasa hapo amekuwa real inyeji nikienda ama ile wano you may do your best but akabitoba au Kevin Lameki nune dunia sosonge kulia kwa kama mbaba kidogo unanenezua ndeba ile huwa kila kuma na wadhi huwa Lois Kim wadhi wita wa queen akola sia ninde ya mudiwe ulilikana wa doe kibetiago kamala kawendo ninde ya mudiwa mumali wa mutwa saluni wa yo mwekali umbene ninde ya mudiwa mwandike ka message ka I love you ninde ya mudiwa mwandike ka message ka I miss you ninde ya mudiwa mukeki eneza na mwaisa ni asani ni emwe we mutega tutero rusio twa wendo akula sia undeni wa wadhina ni wonga na unengana nitusoka la timu dikisa tena na misingi ya dhayo kuslava mitamboni ya Athiani FM wina koma sima wewe nake Lydia Wambua